Key and E opens Explorer. You see? Alt key and F4 closes. In other words, things will become simple. If you are typing a document whereby you normally take 20-30 minutes. Umushomo gwo kubangura abakazi n'abashije abarukurwanirira ubugabe bw'abantu hamwe n'abanyamakuru gwaba Skylight Hotel muri Mbara gwaba kugenderere kwegesa abantu na munonga abanyamakuru ahakuba kubasa kurwanirira ubugabe bwabo. Abahereza laptops ngashi computer kugira ngo zibayambe umukora imirimo yabo. Abo kubanyamahurire kandi hamwe n'abagwaniza ubugabe bw'abantu abingi tushanje ngo TV bikoze sonka laptops n'ebindi. Sonka fandi twageza aho twatunga mu gisha twatunga ubuyambi bwa 20 million. Aba Grassroots Defenders Fund nibashagikana n'abarukurwanirira obusinge bw'abantu mu miringo etari emwe n'emwe nko kubana bast gumisereze olchiya person w'ekitongole eki arukushobora. Abanyamahurire hamwe n'abagwaniza ubugabe bw'abantu nitwetaga ngo bagiroza refresher courses. Urakora umurimo gwawe konka otari secure, so turaza kwa traininga in security, physical and digital security. Kumanya okushimire kurebera kamera yawe, kumanya okushimire kurebera computer, kumanya okushimire kurebera iwe nko mugwaniza ubugabe bw'abantu ngo munyamahurire yabo uri gukora ki umurimo gwawe habwo kubati kirungi kugira ngo ubundi tukufegwe habwo kuba wafire ninga bakutire mu cyome uragira cyo urakora umurimo gwawe. So nitwenda ngo twirushirira abantu beitu abanyamahurire agwaniza ubugabe bw'abantu kugira ngo tubarage mu bize bararajya shi ibararabamo. Imirundi mingi bashanga abanyamahurire bari mu bihome. Fund irija kuba erayamba abanyamahurire n'abagwaniza b'abantu kugira ngo tubihe mu bihome. Ogu yashobora ngo batahona n'emiringo yo kuyamba abanyamakuru ahabizwe barukutunga aho barukurundanira sente kubahweraho omukugura ibintu byabo ibikuba bisisirwe baba bari hamerimo yabo kugira ngo tuhereza abanyabuzare nebindi. So Fund ningashegisha aho ituteyireho amazima garuhangira za kubayamba kandi turashaba ngo mwije mwena mwe ba member nk'abanyamahurire n'abagwanizi b'ubugabe bw'abantu ninka insurance yanyu tinorambanye ibikize hibiramuhikireho aha mukoro n'ugugumuye bagabaza karimagezi 20 kwenda kuyambaho mukore meremo. Barnabas yayongera yashobora ngo abanyamakuru bakutendekebwa ahakuba kubasakwe kuma n'ibintu byabo obo babana bakora imirimo yabo kandi barukubemerera no muzakoti nkababa bigwire hemishango. Abanyamahurire hamwe n'abagwaniza ubugabe bw'abantu nitwetaga ngo bagiroza refresher courses. Urakora umurimo gwawe konka otari secure, so turaza kwa traininga in security. Gasha kwa Betty na Yebare ahabwa Sky TV agensho.